Parish Saint Dominic Savio Maulai jong kabalang Catholic kal penlong ya kemas pakut pat ke procession Maria hinin kesengi arpuar teri ujemang arah jar arpuar ban ken mau buram ya ke jingyai procession Maria ke beningkong kebala penlong halat mukra ha ke arpusau teri ujemang jong senam kat kendai spa arpuar. Ya kadi ke procession, lapan krep pen krum bat lapan yat, da keseng reuniam solution jong udon Bosco bakut, kabanari Italy, kabalawan yuk kejat ningkong hasilong haup kala lingkot jong usnam kat kendai spa arpuar. Keseng reuniam solution, kalawan mi bujli hakajaka jong keseng reuniam Salvatorian of Divine Savior, kabana Germany, kabala poi hasilong kum keseng missionary beningkong hagitan cetai lamik ngi haus nam kat praspa kendai po. Namar bakat maba beningkong kala kelang ha kepertai ha kisnam kat kendai spa kat saw hadu kat kendai spa kat pra ha kebakari Germany kala yakun persya ya ki wei pat kiri ki bah ha kenhun jong kari bilat kila syak pen kenriak no pat kila syak weng na kene commission pat kila hap ban lek pai shari Germany hinin kesngi ban ken mau buram yak si spa snam ka jingwan ki reuniam solution la rakhe kene kesngi da ka mas pakut ha ka ba ifada Paul Olingkot provincial ka Shillong province ila long unong knya bakongsan haringkat ka jinga don lang ifada Augustine Kutala ifada parish priest ka maulai bat ki wei ki lingdo ki pat reunget ki balai wan yashim benta na jan bat na jingai na lor ki pat ba bat ki reuniam la wan yashim bentaru ki kendram ki lendan jong ka balang Catholic habasami ka ketinu play ifada Paul ila itu lengkot syapang kani ka dormot ka bala dap shispa life ars nam ka jingdon jongka ha kani ka than jongi ya ke jingi ke jeru dei do por ka bani yang inu ida biu ik kampula ka bamumrale ha ka jim jongi karpare ha ka khana patai jong ka jinga shispa sam jong iko jong Don Bosco making kesem solution Don Bosco lawan sami ke dong sedi lambini ringkat bat me brain jongi jisu ong tu samlem syahwe tarau ong yang posa me brain kelayan dan ringkat barang jong kun lai ulai sen kerpale lai posen kai yu kahikai yu, kap telenti yu, kap grup kap piang yu, kap dok kadai yu, kap sa kap piak yu, kala kaya yu, lai posnem kap malersi kadar dekat berkun jumpai. Bahari kata hakarta lai boy uji suang kap kamang tengah mendaban lek ban jalap yang kepubo boba. Kan taman jemaah kaya berpiang yang hima jolai dan Jisu jai bumi bolehkan ban berpiang kubur wabah jolai wah kumbau dari bawah padiu jolai pertai bawel ongyu ban wancang jolai pertai ban jalan yang kubur jauh ke Jiji kejebu jadi mereka secara berbuah hasenda jauh pun batlau pun kaya tingkat batlau pun berhadu mentang sini kemarin sini sedang dekat kemangalau ni dalam perang haba di kawingot di gonjong Don Bosco di lap kekali saju hang day hang ying mani kepada ayu sendal berpamtang kumno semci yang nespa lain riu bakal ing no kapluno dan tugas tiga yang hasil jadi kerja arwah thalai dari ukelan buat berarti kun jomdom so kami buat Louis Matias yang kuno happy kumai berani ini ID yang kedong sesi kami buat cica kegambaran wajah hakada kedong sesi kami ringkat kami berani kapten di kai bakti kai poli keseng kami bakal kami dijek berbagi isyat Henti beri magidip magpebray kadang kat hakajin kejadi. Pagani stasiun muda kadang Don Bosco sanisai hantai ha apar shalom. Bagi nobis jungi mankas ni jemju per mankas ni mat hakmat jamarsi ile ya nobina ikutkan perpetual nobina
Nobel man kasi kim juklat yaka ilay berbuat saka pakanang ya sisya kanang ya sai na kunta jing government to para kada ay kita berikong kawa pindiat rindu yak ay kamu Jesus prana gospel bat kapita berikong kawa kuno kay ha bat kebedeng kawa mangi kemau hakin sispa sedem ha ka harpo saudare upanai jemang si hajar ilai spa arpuha hawa ki kunjung dong besor ki panjung rei irak ya kali kejuk kesaju kelan kali kalai ha baro kawai bagi hado si ki ai tiga tak cucu ya kali kedong sebilang ini hakiki jongkak kebang cukup kedai kebang ujisu upulari pada yang tak siru pula membersih mukul on sawan cucu pantikai yang jikin kejungi kumul mungkin kumbau Yesus mulai kai ban iwai gai pan kebebering kedon kan kecil berdiri tu hendak berbuat sekarang makanya saat secara kita juni yang tadi ini kesan juni dan tak keringat yang paling juni dalam sekolah ini yang ke India yang ke Putri yang setelah ini kerpa yang berkedon kami kena yang nang biasa tadi berikap Malaysia kenang jah agak jingin kejuni ai Yesus bersawan Allah ke depan kembali asyik abang iyo berperiang iyo Yesus ikuasya ban baban tomo ya hukum kejami ya kejingkai jami ban yang berapa ban yang berikut ban yang bersih berkut ban yang kebiri kepada tomo yang hukum jauh beban itu ya ikhlas di para penyero yang Yesus.